Ole zofa journal channel minlo hluta minlo thil sak thin tu nu le pa ule nau thin le rol te kan dam tlang yum indam tlang kan dam tlang zel thai po kan bai sei ani memar ram chung july ni som thum chanchin ngai thak na kan nei chun zom le do na chanchin beng war thak tak tak te mi pui si pai movement te kan clear zom duwa interview te kan khredu thin ani chuan zofa journal channel minlo surprise sak ula a thei chon lai le share na lama te minlo puin comment lama te tong kam ni khat fuina ang chi te po minlo nei sak ve thin don ania chanchin ngai thak tur te pon lok na ilo nei ma sang cdf kkg pasal tha pakhat aboral ssc omna henry van thieu inchu chinlen pasal tha ten an lak sak halkha city a uivul phal ani to lo cdf matupi bracket 110 estimation and din dan le kalpui dan chu cdf matupi bracket 210 an pom lo falam city ssc lai pui awangin hliam an om accident awangin civil boral an om cdf isu chuan free medical clinic akalpui mdf pasal thate matupi operation na atangin an khua an hong chanchin kim changzo ka ngai thakna ilo nei chunzom halang cdf kkg pasal tha pakhat aboral chinlen ramzo phaya om chinlen difference for kali kabogal go cdf kkg pasal tha salai boy vel sang chu indona rama aboral thu mo phurna nei tu ten zo fa chona la khretirna an nei salai boy vel sang chu cdf kkg battalion 3 a omin ama ain tiam na angein ramme nammi pui zalen na tan ral rama july ni somni prit khan anun na hlutak ahlan ani nimin july ni somni pakua a apian na khole tuya zom taka william ani cdf kkg cheto na kan hret puya kan tur pui hle lalpan akal santak chung tele tho pui te thamonin om pui ro se Military Council SAC omna Henry Van Thieu inchu chinlen pasal thaten an laksak halkha city a uivul phal ani to lo chinlen ram chin state thantlang township Military Council SAC sipai omna mun NLD Vice President Louis Henry Van Thieu inchu tuk in July ni somthum a chinlen pasal thatang rolten an vakapa an valak sakba ka ral thum thanem tak an lak sak thei thu mo phuna nei tu lam chon zo fa chon la khretiu na nei tun na ya thantlang torshipa SSC sipai kem lak sak ani zela SSC lam chu an hlau thong to hle a mi pui sipai lam chon an ral thuam nen CDM turin khretiu na an nei CDF thantlang GS salai khampek lian chon thantang toship kan lak felma chu Chinlen Council noya defense lamnen tangrualin ma kan nor zeldon ani ti in asoi CDF halkha chuan halkha city a uivul an phalto lo thu vo in July ni som thuma an puang halkha city chu Chinlen Council lam chuan operation alakal pui chun zom zela halkha torshipa ui atam em awangin mi pui sipai an hu apiang an bo vak vak thina Military Council SAC sipai ten silai le lai pui chu thom omna apianga an ka thin awangin mi pui sipai lam chuan har satna an to pa thin thu amun ram nei tu CDF halkha lam chuan an soi halkha city a ui an om chung chu ui awangin operation ti thuan op thei ani awangin rarel thu a aboi thak hle a mi puiten mani ui vulte zor emo tal emo mundanga enkol in emo chingfel turin mi pui sipai lam chon an ngen halkha city khopui lakfel ani ma chu ui vul hri lo turin an cha ani CDF halkha chuan halkha toship le mi pui te zalen vat se an tia okas ni khat thleng hun an pe ani okas ni khat nu a halkha city a ui vul an lo om chuan an uivul nun na chunga van duaina athleng ani po in operation kalpui tu mi pui sipai lamin mo an phur thei lo tur thu CDF halkha chuan vo in July ni somthum a thuchua asiam ani CDF matupi bracket 110 admission an din tan le kalpui dan chu CDF matupi bracket 210 an pom lo chinlen ram chin ste matupi torshipa CDF matupi bracket 1 chuan July ni somni paruk a thuchua siamin imitation din thar
fel ani thu alo puanga CDF matupi bracket 2 lam chuan an pom lo thu an puang ve ani CDF matupi bracket 2 chuan Chinleng Council nen tang rualin memorandum chunga sipai thu nei na pai thatura ral thuam keng kan nia sangni le somni pathum February ni somni pathum matanga ni somni panga a CDF matupi zongjong te chu avoi thumna conference nein bracket 1 le bracket 2 kan lo dinga sangni le somni pani October ni ruk a conference nei ho in number 1 2 3 4 5 ti in tua chung people administration chu tha kan ti angle kan zawaya kan dudan angin kan lo din to rol khai takin CDF bracket 1 battalion 5 nen po in kan lo thok tlang ring thin bok ani anti CDF matupi bracket 1 chuan miklem te nen July ni somni paruk sangni le somni pali a thu chua siamin matupi township people administration anron din thar a sangni le somni pani October ni ruka kan din klang kan zawaya in lungrul taka local le khotlang upa tenen uluk taka kan siam ho people administration chu ti chia in anral thuam mang in mipui thu nei na anlak nu a andu angin administration thar anron din hi CDF matupi bracket 2 chuan kan pom lova kan dem hle bok ani anti vo in thleng CDF matupi bracket 1 le CDF matupi bracket 2 in rem na siam du lo le ngai poimo du lovin ICNCC le chim brotherhood ten malakna annei zel hi kandem tlang hle ani paliwa le matupi toshipa melma SAC an om to lo chungpo a mun khrang khranga AA le chim brotherhood le CDF matupi bracket 110 melma ang maya ral rel na neya hun an khur hi du tok to tur le an na huna kir thok turin kan ngen ani anti CDF matupi bracket 2 chu member rompum sipai thu nei na lak ata mipui zalen na sual tu kan nia mani a in ople mani a mipui ro rel na kalpui thei turin federal democracy a om thei na tura ral thuam kenga in do na muala mipui ta na zuang lut kan ni mipui le mipui nei thil ro te chu veng himin chinlen ramtan thei top kan chua zel anga chin zo na thlak in pum khat du'a malak na nei mek tu kan ni ti in CDF matupi bracket 2 chuan July ni somni pariat a thu chua na nein an puang vele ani news hi kan hriat rang thainan thlir tu lamtan kan ron saifia anga matupi township a hian CDF matupi ti in battalion 1 2 3 4 5 6 khleng alo dinga battalion 6 khleng adin hu in conference an lo na ya cherto angkhan chuta chuan bracket 1 le bracket 2 adinga bracket 1 a hian battalion pani a oma battalion 1 le 5 om ani bracket 1 a hian bracket 1 chu chin brotherhood zom tu te annia bracket 2 chu Chinleng Council zom tu te annia Chinleng Council zom tu te a hian battalion 2 3 4 6 a oma battalion li om ve thung ani chuta chuan Chinleng Council le Chin Brotherhood an kal rol taxi lawa chuan anni po ram khata omin in lung rol thei ri lovin an om ani falam khopui falam city SAC lai pui awangin hliam an om accident awangin civil boral an om Chinlen ram chin stay falam toshipa July ni somni pakwa zandar som PM Borvel Khan SAC battalion khala ya 268 kem chuan tul chunga lai pui atong ka chiam maya than hiar chong the le zalai kho ate lai pui mu chutla in than hiar khono pang le chong the upa pakhatin hliam an tuara an in te chu chen tlak lovin a chet vek thu tul chung mi pakhat chuan zo fa chona la hriat tirna anei falam tur chunga mi pui si paiten falam kho pui la fel tura thuthang atam awangin ni tin mi pui ra tlan an pung deuh deuh boka a then chu Mizoram State Champhai District biala ra tlanin hriat thei china zothar woim e po in ra tran sil le fen nei lo te po pe in
ratlan an boi pui mek thu kan dong bok ani tuk in July ni som thuma falam khopui atanga kali meu lama raltan tum civil motor pakhachu weibula lam akal mek lain konglaka achesual pala vandoi thak tak mein pikhen rem kumsom ruk mi chu aliam tur lovin amuna aboral ngal ani thudon danin motora mi pariat an thua hliam an tur do veka an zinga mi pahni chu hliam an tur na hle thu hriat ani falama hian ratlan an tam em maya kali tidim halkha le thantlang torship aboi awangin falam lama mi pui ratlan an tam hle a kali meu le tidim meu chu alo boi masat awangin falama an lo tlan to thina tun hnaya thantlang le halkha lam aboi awangin falama an lo tlan te pon om le bok ani a then chu Mizorama te ratlan kan ti to kha chung tiang chuan falam lam chu ni tin ratlan an pung deuh ani chet tok te an lainat om hle lalpen thamonin om pui ro se CDF ISU chuan free medical clinic akalpui muwi richina om chin defense force ISU chuan mipui mi har sa dam lo te hne na kalin free medical clinic an nei thu mo phun nei tu lam chuan July ni somni pakua talan na an nei CDF ISU te hi Chinleng Council zom tu te ni in nam khrang le sa khona in pol om khom na ania muwi richin le Chinleng rama operation an nei thu mu tu le hriat tur atam hle ani Wilson chungin SAC do thupui rualin mipui tan ding kan ni na kan thai ve ang tok le kan nei ve ang toka mi chan haite mipui tampui hi kan ti tur le kan ding chan ani anti free medical clinic chu mipui ratlan mun khrang ate an nei chun zom tu thu mo phuna nei tu ten an soibok ani MDF pasal thate matupi operation na atangin an khuwa an hong Chinlen Ramchin State matupi toship operation na atangin MDF pasal thate an khuwa an hong to thu mo phurna nei tu MTC chuan nimin juna nisomni pakwa na tarlan na anei Chim Brotherhood lam chuan an thopui Arakan Army AA Yo Defense Force YDF Yo Army YA tangrolin June ni kwa atangin June ni somni pakwa thleng matupi torship operation chu an kalpuya an hlo tlingbok ani MDF lamin pasal tha pani an sana an khu a hongin ro pui takin mi puiten hlim takin an lo huak ani CO MCR chuan lucky draw asiam an chanchin hi han puang dan vak tur om lova news angzong te pon he thil hi chu kan ron ti chia lova an mani in thu chu an neya chu ron chiarna kan nei phot ton ani ama sa in zo phai kali ka bo a mizo chin rifle mizo mi pui si paite an ding to chu chuan zo na thak nam peng khrang te hlom khata kan om tlan theina turin in sui khom na anei meka chu thila chuanin an si paite mamo cha khaidap na tukle an kem sual mek le zo phai kali ka bo operation na tan lucky draw an siam ani an lucky draw siam an tlang zat dan share chona ilo nei masang ama sa in ramle nam mi pui zalen na ta na kan rong bol pui ule naw zom tak te Isu Krista mingin chi bai vek ule mizo chin rifle chuan fundraising department adin nu in kan mo cha khai leina tur atan lucky draw kan ron siama mi pui te min lo lei sak ve thu turin kan som acheu zo phai lama om hun kan khwar meka zo phai kali ka bo chu kan om lo hlanin zo fa te khosom thalai mai va pa alo changa kan tur puin poi kan ti hle ani MCR chuan na takin athung rul dona zo phai kali ka bo operation na tur atan kan naute mo chak khai indap na tur atan ron siam kan ni MCR chuan dikna ading zo fa te chu alung rol pui zel dona nam hum halle mani nam chan turin ke apen mek zel ani lucky draw red kal dan chu tiang hi ani member ticket pakhat retin sanga ania India ticket pakhat retin za ani China ticket pakhat retin somnga ania Singapore ticket pakhat retin cheng som ani Macau ticket pakhat retin somnga ania Japan
ticket pakhat retin sang khat ani Malaysia ticket pakhat retin cheng som ania Thailand ticket pakhat retin zali ani lucky draw loman pakhat na Burma cheng noi som pani na Burma cheng noi sari pathum na Burma cheng noi thum ani member India China Singapore Macau Japan Malaysia Thailand apo he lucky draw hi alei thei renga September ni khata hon tur vor tur ani kan po fuwa kan van nei lo ani chuan lo man te hi a thalom hlea mi puiten aman atau lo boka leisak thro kan tum don ania zanin kan news ron pong thei de chu khati zong ka ania news ang tak tak ban kalarem lo na lai oma thu kan don dan te news kan don dan te statement om share ang share chu angai dan te azur zela kal angai thina wangin thlir tu lam te khan min lo hre thiam sakula kaima ni lama te po in dai lo na wang te po ania chumia wang chuanin engemaw china ngai thlak a hriam na lai ate om nge in rin om chumia wang chuanin mi puite min lo hre thiam sak ro ti kha kan ron ngen chau ani in zawa in thlir tu te mutui mangtha choi tui ule